çayegar Bölük ve bu nakşabılar Edib sezilmane yar Gelle ki خوشبو شایدار ادی بس زلمانه یار گله که خوشبو شایدار آداری خوشاداری بری بهاری آداری خوشاداری پولین کا بری بهاری من زور دستی کون پرستی من ظلمو کنه داری من زور دستی خوشاداری پولیل کا بری بهاری شروان السرزن آرونات دبزن بر بروشا فرات شروان السرزن آرونات دبزن بر بروشا فرات گلم را براشانوها او شهیدن روشاولات گلم را براشانوها او شهیدن روشاولات آداری خوشاداری پولیل کا بری بهاری آداری خوشاداری پولیل کا بری بهاری من زور دستی کون پرستی من ظلمو کنه داری من زور دستی کون پرستی من ظلمو کنه داری آداری خوشاداری پولیل کا بری بهاری زندانان به برخورداری چندی شهید سردانی لزندانان به برخورداری چندی شهید سردانی ساندن دیرا کاتالانی لسر چیا رانی داری
داری گل بر بهاری من زور دستی کون پرستی من قال داری من زور دستی کون پرستی من قال داری داری خوشا داری بر بهاری داری خوشا داری گل بر بهاری دما و خوش به گودروان رادیو دنگ گل برنامه آهنگ و مخیراتن سر چاور هاتن و استرانا ما گودار کر استرانا هنرمند میوانه ما بریوی از لسر ناوی اولین خواه و سلاف بکم سر تومار و گیتار مازوم روشن دستی خواه بلندی که دویجه سلاف رزین من جبو گوداروانا و لسر پرکسیون مراد ارکندی اوجی تلی خواه دریج دیگه دویجه سلاف رزین خواه گوداروانا را دویجم از جی ممو گل سر تنبوره و پیشکشوان اما سلاف دکن میوان می ایرو دیسا حواله که می پر 30 سال بره هنرمنده که گلک هیجا هنجی جوان علی جیان اندام کما اگریجیان کتکار سالان علی جیان تب خیرات علی نو خیره دابی سپاس کمج بو میوانداری و از سری داد خازم و گوتروانین رادیوی گل سلاف کم و جوراجی سرکفتن خازم از و تماشات کم و گلکی گودرد کم دوباره گودرد کم و گلکی سرکفتیه از و پیروز کم گلک سپاس علی جان نه از جی جارجاران هم دفکرم دو بیجن تماشاوان لی هم جی تلویزیون فیربونه نه اری هر تم او شاشتی چه دبن بله یا نه دما آگریجیان دما نچمه herkes tenast که اما وکی علی جیان کاریج بو گودروانه ما چون گودروانه که گودروان رادیو نه یعنی اصلا گودروان رادیو ایش تایبتن از خوازم تو خواب دی ناس کرن علی جیان جوکه ده جوکه هاتیه که جان نافچه یه بله خواب دی ناس کرن پرتاسی بیجم از درجایی جی کاری بیجم نه نکارم درجایی بکم از دکم زارکاتی خواه بیچاقی جم نکارن در کمین بیلید evet kerem ki از İstanbul'a çebum و دایک çebum musabişim bele le az navçeli Kürdistan'ı ji bajarli Kürdistan'ı ji çevlik yeme Can navçe Kiri musabişim Geri Geri bele na gredan ev ki az beri navi kurmancı zanım az na peri na Türkiye'de bejin adaklı na gredanı gündeme jve deri az le karerime hani ki ji ve heremid zan ji heremi kareri zanım و گله که جوی داری هم ولاد پارزان هم شورشگران جوی داری درکتنه اجوی نوچهمه منطقی yani bejine اجوی نوچهمه kurtasiyuza bejim karma yani ve bejim yani zaten mijar ve hevdu vek ama haftine da mit karne Ali naha gödervan eme demak van strane ve göder dikin per hestiyar dibin. Meci goyem despeke de strane ki usa despe bikin. Farka ev çaksi sal beri u naha çel gorite. U gelek farkı tabi yani her tiş geleki guhertiye. Naha medya civaki zani na rola medya civaki u geleki ser hem pergalin gel hem ji le pergalin hüneri jî û gelekî farkê wê heye cuda ye berê mesela berê albüm dema albümê hebû û kaset hebûn berê de erê kaset hebû erê dema kasetê hebû
و مرو نگیشت بون yani kaset jî negişti bun yani ne tenî dîtina hunermenda anha yani çedki mesela ber çavê yani ber medya civakê ya Facebook'e ya Instagram çediki nav nîv saatî de li ber parvatikin godervanê ne hemû se hem jî mesela tu diçî ciyekê mesela konsera şahiyekê daveta mesela ji vê derecî ber hemen direkt zaten evkê dikin bernameyê zindî dikin civaka sosyal bernameyê zindî dikin mesela û bela dikin yani ji vê alî de zaten gelek tişta tê serê me jî yani ji ber wê jî yani ew her tişt eşkereyê dî ji ber wê jî tu nikarî mesela çawa xebat kiriyê tu çawa ket dayê çawa hatiye ber cemhev ew xebatê kolektif çawa çêbûye êdî her tişt berçavê yani anha jî mesela em ê hatine cemhev û parve dikin mesela dibêjin sibê em ê weşanê dane direkt sosyal medyayê yani medya civakê em ê direkt parve dikin ji ber wê jî her tişt pir zû bela dibe tê xerjkirin ne pir zû bela dibe û pir zû tê xerjkirin jî erê yani ked yani divê hürmeta ji gel jî hunermendê jî nemaye yani ji ber wî tu her tiştê dikarî ser hunermend re medya civakî her tiştê dikarin bêjin yani gerek hunermend cihaz ji xwe be mesela ev bernameyê nûsa em zêde nahêlin ku ew bibe wisa çi dibêjin yani wisa aynı wextê de hema têkevin nav civata ew qas eşkere nebe yani dema goderkirinê de godervan goder dikin kesên ku karin parve bikin wê parve bikin lê mesele çi ye yani tu hunermendekî ciddî ku agrê jiyan evkê te hene yani 30 salek heda we heye lê ya daweta de car caran mirov diçe dawetê an ji ew kê sound nexweşe ew nexweşin yani wana bikar bînin godervan kaliteya ew jî hinda dibe sanê kaliteya hunermend kaliteya müzikê duî alî de nebaş e lê mirov êdî hatiye merheleyê ku zaten nikarî têkevê pêşiya wî tiştê jî erî mixabin her tiştê yani va tişta her tiştê bi pergala xwe de yani sistema xwe de em dikarin ev vekin jî yani mesela ji gere organize mesela ez naxwazim herim dawet zanî ez dixwazim mesela konser bidim yani an jî mesela xeyalim min e her tim dibêjim ya xeyalim min e yekî senfoni orkestrayê ez ê derkevim strana xwe bêjim yani ew xeyal e ama tabii her tiştê wî mesela organizatörê wî hebe gere prodüktörê wî hebe gere sponsorê wî hebe gere bingeha wî xurt be anha mesela nû wan tişta çêdibe tabii ji bo me mînak e yani ama herkes nikare wan tişta çê bike ena hêvîdarim ew jî çê be yani hem hunermend hem saziyên me hem jî gel bi hev re hewl bide ew ê çêbin bar dikim yani em jî hêvîdarin ama lê pratik yani gere her tiştê pratikê çêdibe zanî yekî filmê de me got bu tu dizanî me bahoz filmê jî dilîst wê derê dibêje yani divê cudatiya me di nav şoreşkerî û welatperêza de cudatiya me nav pratikê de ye yani em her tiştê pratikê de eşkere dikin yani eger pratik nebe bê pratik bin axaftin rast wekî tiştekî ne realîst e yani ew ne tiştekî xeyalî ye yani utopîk e ji ber wî em ê baxfin û tiştekî çenekin çenabe jî wisa jî nave gerek mirov pêk bîne rast e ew jî xebatekî wekî kolektif e yani ji ber wî tu konserê çêbike û her tiştê çêbike xebatekî kolektif e yani rastî ne daxwaziya min ez ê herim dawatim ji bo ew eşkerê ye zaten ji bo malbatê xwe ji bo belê ji bo aboriyê ji bo jiyanê ji ber wê em ê diçin
اما هیوی اما او که کنسران چه بله بله چوا لی من زانن برای ولاتا کستنا و کمامت ها و اگریجان ها و کماچی ها و کمارشم گله گله کما دست بکریه چاندا کنسرا چاندا گویدار کرنه روسه لی نه yani em çava bejin yani ev grubana endamên van grubana ê saziyana pir ketdan ji ber ketdan li pê hunerê xwe ji zêde nesekirin yani çünkü rêxistinskirina vî karî kirin rêxistinskirina hunerê ew şax ev lazim bû hîn jî ew lazim e dema ku em konserekî çêdikin em ne gerek konserekî rêzî de çêkin em gerek bi her awayî bifikirin ji ber wê jî em hinekî paş deman لی جیرو پیوهمی خود توپ کنه کی بهار دکم yani او راسته کوتنی تا از جی تبلیدم اما yani تشتی ام زحمتی ام کشاندن نه جی دما تگوی چه فرقی هی جداتی هی نه جی herkes دوی خارنه تخونی yani تشتی کی وسه راسته علی ام strane ki göder bikin ki jan strane tu xazijmare beji strane ki ritmik em bejin Azade bejin. Evet. Tamam. Ev gotin müzik eki bu azade? Yamin bu. Her gotin ji müzik ji ate. Her bejin. من zaten من jiyana xwe de hayata xwe de stranekî belki du hev sê hev gotin nivîsandime ama her tim müzik çêdikim yani gelekî müzikê min heye ev gotin jî yek ji ev e azade. Yek ji ere azade. Gelek stranekî xweş e. Saata te xweş. Em ê bêjin. Tamam.
ساعت خوش گلک سپاس هستن تا خوش تمبر دیسا سالن سالن نودا سالن نودا سرانه کی بجوشه گلک خوشه علی از اینه که دخوازم تو بحثا اولین خوی کمی بریج بکی مثلا نایل وکی بلکی گودروان مجین زانن نخوشینه که پر خطر در باز کر yani tekrar bir bahsediyor ki tekliyete hene bivan re nail şenere acı bir van bu beri tuzani yani hünermen de geleki histiyarın yani berveci nailji tuzani stüdyoyu navanda çene mespotamı iyi mekeme xabat etkir و درجه حفلان دستی da girtin ve stüdyo و حنك جالك احتيار بو جالك خمجين بو وجبرويجي او مجيوي خوين عبت ودراجي تندرستيوي يعني خرابه ازي ناوي نخاشي نزانم براسيجي اما بله نخاشينا ميجي بله اري يا ميجي دا نها نكاري يعني دستي خو نكاري اگه كريزا ميجي بله اري نكاري دستي خو تشتكي تشبكه يعني بفين فونكسيونه يعني يا عليه كيوي ناشغل ناخذ اري يعني دستي ناخذته عليه كي ناشغل ليش برويجي يعني رفشاوي نباشوي عليه دا اما tabi agrejyan se heval me avakir u yeki ji Nail bu Nailur sever u yek ji Şener Yıldız yani Nail u dura u de nava televizyonun u dizi müziği reze filmin o tıştada müzik çekir o brasici geleki serkefi çekir o anhacı ravşavi usaya ne başı yani es şeraji eğer jiverci slavi xojere dişinin Şener Slav bejin hem Şener hem Nail tendürsiya ki baş xwazin jere yani selameti xwazin jere ya rastici ev demavun hatın de neçemeti biramen evroştu zani. Van demati biramen. Ama geleki civam. Serhat me carcara haneke xwedike navi ve cara kemin çi bu? Hala bahsavi tişti bike. Ya koma mego biraz hem çava fikriyan zani yani mego yani koma Ahmet heye koma Serhat heye mego her tişti yani hemi navi koma heremiye. Her tişti yani emci kom beben gere naveki heramiş lekin şkhara neyse dura havalan pırskır go nave veçe ya usa min ciyeki de mukhande bu migo koma çabakçure migo çabakçure evji naveki Ermeniye yani navi Bingoliye rast Ermeniye çabakçure navi Bingoliye ama dema vederi zanen Kurdu Ermeni behevra u dijiyan naveki Ermeniye çabakçur min ve got usa bira seracı maya tikene zaten hem havalancı Kenya herkes jini zanı bun çabakçur çiye ereri ne zanı bun yani çünkü Kurdin ne Kurdi jini ne jberveci yani medura him bun brastici yani vakta zaten ve demeda de harameme da harame Bingoli jiyan tine yani dayka xara az dayka xara dipirsim yani bim jiyan çiye ve yaşame yani Türkiye diyeceğiz hani yani yaşame tişteki tine yani jiyan yani akademik literatüre evke de tine yani Bingoli de tine yaşame belli de akademik zaman akademik de nav hebun ve çağı lepır kem kesti zan zeri rastı yani ve demin mesela navi agrejyanji mesela az küçük bum Vej kırgırt agrejan ki navdani yani az küçük bum halemin şoreşkere çepi Türkan bu ev zaten Portugal mesela Marx Lenin kapital Portugal kapital o gelek kalevin zani
وانا تخوینی بو مراجع خالم می که پرتوک دا گفت تو وی بخوینه ناوی پرتوکشی به ترکی دبیج سلام yaşamatشی میگو امی یا تمام امی و ناوی می پرتوکی خوند براستی جی او وی دمه دا گرله کی یا لنینی لشکر لنین او که شری لینگوی هر دو لینگوی جی قط بزنی ناوا شری دا بله دبی ادی از نکارم تشتکی بکم ادی از مرمه یعنی از مبردن سخواه پسیکولوژی خواه خراد که یعنی لینی جرات بیجه دبی تو جیانو خواه بنیفسینه اوجی یعنی mesela iroji az da fikrim mesela em agrejan hemi koma mesela em belav bune perçe bune yeki qoremeçi yeki havaleki meçi ve diri aleki içine ama disaji em xaber nedin yani ve berxabedin yani ber bir yani berdam ki mijve deri ve navi go havalan pıskı zaten ve deme Serhat peşamım go Serhat ya navi Kürdi yaşam çiye gojiyan go ya navi agrejan yani selam yaşam ateşi go selam ne bejin yaşam ateşi yani Serhat mira ali karbu ve go em xazın navi xoy bikin agrejan yani yaşam ateşi ve Türkiye'de hat ev Türkçe le niviskareki Rus Ostoyevski. Balkeş emigo belki ve dite be nav. Areri Ostoyevski ya Portukaviye jve deri sabejme kopi mikşand yani sabejim. Ama naveki gelek hoşa. Areri yani çanha Portukaviye heye bu dura min veji xant yani ve de çeliye su verildi. O Türkiye nivisandine. Yani vanacım xant. Ego belki em naveki dinci birbirine Portekizce. نه او آگریجان گله کی باش بو یعنی زمانی جو خوش هاته بو میگو یعنی میگو سر زمانی جو خوشه و کارن ام ویج بیجن و دورا امی usa berdam kir yani gelek başa berivan bu grubede berivan tekliye ve peraheye dema berivan okçoğlu evji eri vakti em hatın neçemi evji endami agrejan bu. Albüma yeke de ev bu ne? Eri berivan he bu. Uzan yani ev albüme de geleke havalan jmer ali kar bu denge yek bunje heye. Dedi biz komaçya da. U geleke havalan jmer ali kar bu denge delilce heye denge Serhat Komamet u genem herkes. Ya beri usa bu şu grubeki albümeki şeydeki ranjistran bejeki albümeki şeydeki hamun neçeme Koro çedikirin, Ali Kari dikirin. Rusa bu. Mesela Koma Ahmet, albüme Koma Ahmet ez üçüme vokalisti. O Koma Revşeni albüme yekeminde ez dengi dudiya ez çedikin vadara. O gele ki hevdura xabat usa kolektif hoş bu. Herkes, keda herkesi de her tişti de bu. Rast careki Süleyman Koma Ahmet Süleyman ev kalavedike ve em çune nasıl bir konsere Xanemir heye ve Xanemir distire uledhe o mesela eji jera Ali Karbum az davul ile kısmı Süleyman Dana ezle kısmı Eredim min jera Süleyman Kalavitke yani ve mesela Xanemir ile sertike Aliji davul ile jera yani ve demi popüler Ali bu Xanemir distire millet Aliye ki Ali meze dikin. Yani carna usa tiştan birani hoş bu. Herkes Ali Kari dikir. Birani ki usa brastici yani hevalti parvakirin o antışta emi bir vatkin yani. Ali me despek ede bistrana adari emketin bername gotunu müzik adari ki bu ki nevisandı bu. راستی بیشن پر باشته به اری یه حوالی می و جدر و من ناسکر ماموت یاملاخ او جمر استرانی دا و دورا کت زندانی هنج زندانی هم جرا اری جرا جسلاو
dişinin eğer me gudart kese. Ana Slav rezi hacere O dişinin. hepsi zindanın reji. Hem yavlar. Gotunu müzik evi bu ne? Ev cuda nivisandı bu. Müzik cuda nivisandı bu. Dura Ali Tanış nastı ki. Kama mezra botaneda. Ali Tanış ne ki sarı rasker. Dınav kama meda cigirt. Vecid zani. Ali Tanış brastici gelek ev albüma adar edajı geleki o aranjevi heye yani. Bele. O adar eji hem şener mesela ev serida ev tembreli dxe ev piyano mesela Ali çekir o dura bibare piyano Ahmet Koç çekir o Ali Koç. Bray Ahmet Koç. Ahmet Koç çekir. Aranje Ahmet. Ahmet Koç çekir ama Ali Koç Lehist yani. Ama işte biraz ya küçük bu yani ne bir ama kit çekir ya her düzü aynı farklı ne yani. O intro bana çekirin ama temburi mesela şener çekir yani. Ve demede ya Ali şu komjusa ya yani tişteki çediki şener tişteki de haser Ali tişteki dim de haser dedi aranjör zanibuna xod haser yani kabat kompozisyon tişteki çek kabat en komavsa yani eğer aranjör kompozisyonu çeneke zaten tutkari tane tembur ejtikari strane xo beji yani o az zede derecene ki mesela gotuna adar eji a kupleta dudiya sesiya yeki havaleki duraj endame koma gireceğim bu navi velat bu Cimirdini yani Mahmut Yamalak demek ki Malek'ten nisandı bu o kupleta yekemin Mahmut Yamalak nisandı bu ya Mahmut Yamalak o diyemin seyemin ji seri rastkır yani usa rejim velat seri rastkır gellik başı jevdu ne kutin no zaten berdevam avi berdevam yani gelek strange merad da bu ve demela o partizan tevjir uzana mesela o havalan ciddi gotu bu go emevi yani hunj bejin dura koma gole kharsan got az bavarım partizan tevjir uzana işte ki naib gotun biramji bir kriye Ali emi sohbet bikin mijara ma hen parın sohbet evedke em kijan strane nahaj godarvane khore disa o albüm adar ede emi bejin rahşan bejin ya strana rahşan o strane ki evji ji xo gert par nav dengi strane ki o balkeşerji rahşan çalak ki xo li İzmir Kadife Qalat çekir bu ne ev çağ Asıcı çalak ekiyorsa ev çalak eki gelek navda bu yani. Ev götürü müzik ekiye? Ya jmera Mehmet Zahir Kayan nasıl ki Revşane'da nivskar bu ve demede ev da bu. Bu duracı derket yeki go ev müzik yamine. Tişteki usa nav xada tişteki usa nirkaş ekirin ama dawiyavi çi bu nizanım yani az bu dizanım ku stran gotin Mehmet Zahir Kayan'ı o sadece gerek bimine yani saat avi hoş sılavı hoş jaradişinin hem nizanın lukiye çedike li yani tizani o geleki havaleki geleki ilmi bu kurbu yani rastici geleki zana bu enstitüye de kardıkır geleki zana bu yani az jara hürmeti düşünümcü yani az strana rahşan
تبب دوزه حوارکی دانین مگوتن رشان اگر دوزه حوارکی دانین مگوتن رشان اگر دوزه دایکا شیریداته چه سر فرازه دایکا شیریداته چه سر فرازه تو بویا گری نوروزه جشنات پیروزه تو بوی مشانا نوروزه جشنات پیروزه تو دلالیامه تو چابور شامه تو دلالیامه تو چابور شامه آرمان جاته آگر خسته نابادلیمه آرمان جاته آگر خسته نابادلیمه رشان رشان آگرین بروزان رشان رشان آگرین بروزان تشبیرین آکن دلاله تجار تو بختان ام تشبیرین آکن شهید تجار تو بختان ام تشبیری ناکن جدل ران ناکن ام تشبیری ناکن جدل ران ناکن ام دبن نابودن گیت ولا ترزگار کن ام دبن نابودن گیت ولا ترزگار کن رشان رشان آگرین و روزان رشان رشان آگرین و روزان انتش بیرین آکن درانه تجار تو بختان امتش بیرین آکن شهید تجار تو بختان ساعت خوش علی والله انسان هستیار دبه یا وانسرانا او سال او بیر نه رحشان تی بیرام روف یعنی گلکی تشتا yani dema sala noda و gelek tişta tebira hem berxadani havalan hem bu dinava hüneriye da cevaniye xwe û parvekirina xwe hevaltiye xwe her tiştî û ji vê birastî jî dikarî strana jî bir ve dikarî bînî yani. Bele em bi rêz û hirmet wan bîrtînin. Alî niha ez dixwazim ew kê ji te re bipirsim yani berê kom hebûn piştî kom bela bûn stranbêj bi tena serê xwe ew kirin jiyana xwe hunerî berdewam kirin yani ête çawa çêbû zehmetî çêbûn
Çünkü kom tizani yani vaki behevra kardaki bari hamaltiye jî behevra dikî, strana jî behevra çêdikî, grup jî behevra kolektif xebatekî heye. Yani ketîna valayiyekî piştî komê tenê te kar kir. Ya nava zahmetiyekî an jî nava valatiyekî. Ya tabii de navê koma hinek cuda ye. Rastî jî yani tu dikarî xebatekî kolektifê di nava xebatê kolektifê de zêde xurt dibî yani. Ama bi tenê her tişt millet ser milletê ye yani gelekî zor e tabii yani ew valatî vê aliyê de mirov dikişine yani. Ama tabii eğer bingeha huner û bingeha hunermendî tijî bibe xurt bibe êku tu dizanî çi dixwazî, tu dizanî çi bikî jiyana xwe berdewam dikî ama her tim kemasiyê da dimîne yani. Her tim kemasiyê dimîne çünkü yani ez kîjan cêkê herim şahî bibe, konser bibe, davet bibe divê endamê koma girêjî yani. Ne yani ji ber wê yani ew kemasî wê de tê yani. Herkes mesela Memo Gül koma berê koma azad avabûna koma azad da bû û dura endamê koma Ahmet bû. Herkes Memo Gül bi koma Ahmet re nas dike. Mazlum Adıbelli û Murat Bakrat koma Revşen nas dikin. Ji ber wê yani herkes bi koma xwe tê nas kirin. Ya min ji bo çi pirsê tizanî? Min ji bo çi pirsê na wekî tê zanîn piştî 27 sala jî em hatin cem wekî koma Ahmet. Rastî ji berê min strana Hoy Hoy Memo digot, Nesrîn digot, an jî Süleyman Êvarê digot, Serhat Haynikna digot. Balkêş dine. Dema tena serê xwe ti çawa bikî jî bike. Dema em wekî koma Ahmet hatin cem ev. Em van strana salan e dibêjin ama me bi hev re got. Ya demek ki godervanê me birçiyê vî tiştî ye zanî. Yani te wekî grûbekî, wekî kolektif ew tama berê. Rastî jî ew tam jû wisa derdikeve. Yani ji ber wî mi got? Yani niha te adarê berê tu bûyî, Şener bû, Nail bû, piştre Ahmet hat, piştre Bülent hat. Yani tama grûbê cuda ye. Gel jî êdî yani gel çima dixwaze tiştê wisa zanî. Yani ji bo hemû koma ev derbasî be ya cîhana muzîkê pir qirêj bû. Rastî jî gelek qirêj bû. Pir hunermend belê pir hunermend stranbêj derdikevin yani stranbêjan jî ne stranbêj rojê pêncî hep stran derdikevin. Piraniyê wan ne başin, kes li ser gotina nasekine, kes li ser aranjê nasekine, müzik nasekine. Niha dizîvirin ê kevin. Dibînin koma Agirêjiyan, koma Çiya, koma Gulê Xerzan, koma Ahmet, koma Azad. Ya çi aranjê çêkirine, çi gotin nivîsandine. Yani bala godervana dikişine, gotinên hatine nivîsandin, müzikê hatine çêkirin, hin jî niha taklîdê wê demêne. Ji ber wê jî godervanê müzîka Kurdî rastî jî birçîne. Ji bo wî min got yani ez bim were em li vir diyar bikin Agirêjiyan wekî proje, wekî koma Ahmet jî wisa, wekî konser proje, wekî wisa em bayekî wisa xweş têxin nav müzîka Kurdî. Wîn jî Agirêjiyan çi ji destê me were em ê jî bikin. Werin cem ev konserekî, 2 konser, 3 konser bidin. Yani wîn jî belkî ne belkî sedî sed hûn ê bibin bayekî wisa pir xweş ji bo müzîka Kurdî. Ti çi difikirî? Yani ez jî tevlî dibim ama ez tenê bi rastî min em navbera te em berê bernameyê em ê axivîn. Me got yani tu dizanî ez tenê nikarim çê bikim. Wekî te, wekî Mazlum, wek Murat bi rastî jî alîkar bibin. Yani em navê Agirêjiyan û koma Ahmet, koma Revşen yani navekî bi rastî jî hem bîranînkê dîrokî ye hem jî û gelekî tişta deriyekî vê kirine. Yani her
هنرمند باش دزانه کو او کومن سالا نودا درین علی هنر da deriyên ji hunermend re vekirine herkes baş dizane ve ceda em ji rol girtin em gelekî serfirazin serbilindin ya gelekî serbilindin birastî jî divê keda vê demê da em rolê girtin ji ber wê ew ji destê me da birastî wekî zêrekê ye yani ne zêrê belkî daha zêdetir tiştekî alî endamên koma agrê jiyan min ji te re berî bername negot min çend kesara xeber de herkes çi dibêje tu zanî dibêjin ya ez dixwazim ama hevalên din acîb dixwazin acî alî dixwaze herkes aynı difikre ha rastî jî tenê hatina wê cem hev ew mühîme yani problem kesî de dernakeve alî hem hunerê difikirim hem aliyê kedê difikirim zêdetir keda difikirim çünkü yani ew navekî dîrokî ye navekî kedê ye birastî jî em ê dixwazin hem projeyekî wisa konserekî çevikin ez jî dixwazim hemû hunermend ez bawerim endamên agrêjiyan jî dixwazin ama nayên bahev nayên cemhev tamam em bînin abiner ezim mazlum em murad em vê aliyê de bibe pirê sibê em amet dibînin roja düşemeyece em şener bibînin serserî seçan ez amedeme û ne wisa wekî mêvan jî nail jî bînin konserekî tamam gelekî baş dibe hele binê rew gelekî baş dibe meral ada berîvan çimana tabii yani ki kedaya eğer de endamê koma agrêjiyana da ki kedaya karê vê kededa cêkê bigire yani Name baskir wisa ez heyecan bûm kelecanî bûm ha erê difikirim sahne difikirim vê xeyal dikî yani çawa çêbibe çawa çêbî yani ez jî carna vê xeyalê dikim yani birastî jî û mesela te goya agrêjiyan navekî nav denge gelekî insana dixwaze dîsa gudar bike strana agrêjiyanê rast e mesela min çend projeyê de jî min wekî duyetê çekir mesela yekî Şeval Sam hunermendekî Tirk e min jê re strana birîndarim xwand zanin yani lê medyayê wekî pêşê got tu navê xwe bi me re duyetê çêbike an jî tu navê agrêjiyanê bi me re duyetê çêbike ew jî agrêjiyan nas tabii çawa nas nakin tabii yani û gelekî hunermendê ku müzik hez kirin jî yani ne tenê hunermenda rewşenbîr siyasetmedar jî baş dizanin agrêjiyanê yani vê aliyê de birastî em mesela ev çerçeveyê xwe konsera harbiyê me dît yani û gelekî yekî Samsunê hat li bajarê Samsunê yekî ew vê derê hat kurmancî min re axivê min got tu jî gewerê tu ji kê derê got na ez Samsunê me got ya tu Kurdî ji kava ji kuva hîn bû got li Qasım Paşa vê derê zanîngeh heye dersekî saatekî dersekê dide tev li vê dersê tev li vê dersê hîn bûye hat konserê me de min re kurmancî axivê yani ê Tirk bû vê demê nizanim naha Kurd e nizam çi ye û gelekî hunermend derketine ji ber vê dibêjim yani ê ku milletekî diye Kurdî hîn bûne dibê çawa Kurdî hîn bûne ji me re nîşan didin yani hûn jî kurmancî baxin ya sanki em kurmancî naxivin yani alî na em stranekî wisa bi coş madem me got em agrêjiyan çê dikin erê ji nû ve em ava bikin mizgînî me da em stranekî wisa bi coş çi çêkin rîtmîk golê da bêjin Had golê da cad lêlê vê rojê dema stüdyoyê de ez nexweş bûm yani nexweşî serma girtibûm wisa yekî sanki ez min poza xwe girtiye ez wisa dibêjim ama grîp bûm yani tam îro jinekî poza wekî grîp bêjim ez alî em sê mal ne em lêxin vî stranê erê tamam ev stran kî berev kiriye min berhev kir kîjan herême herêma we Karerê erê ji Bingolê gelek stranê xweş
cand lele nad gole da konkure masute da had lele had gole da konkure masute da cand lele nad gole da İnsan se duçen sale had lele had gole da İnsan se duçen sale cand lele nad gole da Kevamın vay gole da had lele had gole da Berxemin vay gole da cand lele nad gole da had gole da cand lele nad gole da had lele had gole da cand lele nad gole da mezreda had lele had gole da Peritin diyar mezreda cad lele nad gole da Fistan sor yaramine had lele had gole da Fistan sor yaramine cad lele nad gole da had gole da cad lele nad gole da had lele da cad lele nad gole da had lele da cad lele nad gole da had lele gole da çand lele nad gole da had lele had gole da had lele had gole da çand lele nad gole da had lele had gole da çand lele nad gole da had lele had gole da çand lele nad gole da had lele had gole da çand lele nad gole da her biji jmere û ji te re saet xweş. Hunermendin. Alî niha ez naxwazim ji te re bêjim projeyên te çi ne êdî projeyê te diyar bû Agrejiyan. Agrejiyan projekt. Agrejiyan. An jî berhevkirina grûpê êdî projeyên me. Em wisa bêjim projeyên me. Alî em bi guhdarvanê xwe jî bidin parvekirin berî demekî çend mehberê tu çûyî Tirkiyeyê tu problemê te tune û ew çûyîna te jî îja tiştekî ne baş hat serê te te hatî girtin qedexebûyîn anîn ser te gotin tu nikarî derkevî ji vir ew mesele çi bû te çawa jiyan kir dikarî hinekî behsa wê demê bikî